Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe, iyi ni inkuru yabaye ku munsi w'ejo ibabaje ku itariki 12 z'ukwa gatatu, ibera mu gihugu cy'Ubuhinde. Wari umunsi nk'ibisanzwe ku muntu witegura urugendo, arabyuka agafata imyenda, ibikoresho hafi ya byose ari bukenere, agatangira kubipakira ku muryango w'umupapa bita Dr. Patek Josh. Arabyutse mu gitondo we n'umuryango we n'abana 5 batangira kwitegura. Mu mwanya mutoya bageze ku kibuga, baritegura batangira kwerekana ibyangombwa ku kibuga. Murabizi gucekinga ibintu byinshi cyane kuko bari berekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, noneho byose barabicekinga nk'abantu nyine urumva bagiye kujya ahantu shyashya, kuko Dr. Patrick yari agiye hanze kubayo n'umuryango we, kuko bari bamaze igihe kinini badahuza kubera n'akazi yakoraga mu Bwongereza i London. Ubwo rero we n'umuryango we bari bishimye, nta kindi bategereje yuko indege nyine amasaha agera kugira ngo bagende. Iyi nkuru yabo wayisanga ku bindi bitangazamakuru. N'ibisanzwe barakomeje baganira n'imiryango yabo basize, bahuza ubwuzu. Igihe cy'indege kiragera, barerekera kugira ngo batangire urugendo rwabo. Baratangira binjira mu ndege, barabakira kugira ngo babashe gukora urugendo rwabo nyine neza cyane. Abana barinjira bose, indege iba yiteguye guhaguruka. Mu by'ukuri ino nkuru uyumvishe yagutera amarangamutima. Ubwo bagiye mu ndege ya India bita flight 171. Ubwo barahagurutse ku kibuga cy'indege, ariko nyuma y'amasegonda atari menshi cyane, ibyabo rwose bari barimo bishimiramo ntabwo byabashije kugera ntabwo byabashije kugenda uko babishakaga, kubera ko uwo mupapa yari afite inzozi zo kwimura umuryango we n'abana bakajya kuba London. umugore we bamwitaga Komivasi. Rwose ntabwo izo nzozi zabashije kuba zagerwaho, kuko indege mu masegonda 30 yari imaze kugwa hasi ivuye kuri icyo kibuga bari bahagurukiyeho. Byari inkuru iteye akababaro ku muryango wa Dr. Josh. Ubwo rero ntabwo babashije kurokoka, harokotse umuntu umwe gusa muri iyo ndege yarimo abantu 242. Ubw'amahirwe make, Dr. Patel Josh wakoreraga mu Bwongereza imyaka 6 yari ishize, yakoraga ataha rimwe na rimwe. Afite izo nzozi zo kugira ngo yimure umuryango we n'abana bajye i Londres. Madamu we Komivasi nawe akaba rwiyemezamirimo ukomeye mu Bwongereza. Umugore wa Dr. Josh we yaraherutse no gusezera mu bitaro yakoragamo mu Buhinde, kubera ko yiteguraga akazi gashyashya i London. Ubwo rero itariki 12 z'ukwa gatandatu niho amateka yabo bisa nk'aho ariho byarangiriye. Indege ya India flight 171 yerekezaga i Londres, nyuma y'amasegonda 30 ihagurutse. Inzozi zabo zarangiriye aho, uko bari 5, umuryango w'abantu 5
baje gupfa, baje kwitaba Imana ku munsi w'ejo, bapfiriye muri iyo ndege. Bari bafite abana batanu, abana babiri b'impanga, babiri b'impanga, umwe yitwaga Nakuru, undi bamwita Buraditi, bose bari bafite imyaka 5, n'umukobwa mukuru kuri bo nyine w'imyaka 8 bitaga Miraya. Ubwo rero ibi bintu byo bitwigisha byinshi cyane, ariko Imana ikomeze umuryango wose iruhuko ridashira. Rest in peace. Iyi niyo selfie ya nyuma bafashe boherereza imiryango yabo.